Fil-qorti komplit tinstema' aktar xhieda brabta mal-qtil ta' Brendan Paċ missier ta' 3 tfal li kellu 21 sena u li kien magħruf bħala il-Galalli. L-akkużati huma Joseph Grech ta' 61 sena u ibnu Kurt Grech ta' 31 sena magħruf bħala Innemes. Waqt ix-xhieda f'dan il-ġuri kun tistabbli mit-taqsima tal-arajju illi mar fir-residenza tal-akkużati f'Tal-Pjetà biex jarresta lil missieru lit-tifel tiegħu xehed kif Kurt Grech kien qallu mill-ewwel li missieru ma kellux jaqsam xejn fl-argument u li kien hu biss li tgħaddaq tas-sikkina lil Paċ. Ix-xhud żied illi Kurt Grech kien midrub u beda jżomm sidru. Xehed li fil-kamra tal-banju tar-residenza il-pulizija sabu xi gares bid-demm hekk kif jidher li Kurt Grech prova jdewwi lilu nnifsu. Kun tistabbli ieħor mill-istess taqsima xehed li meta l-pulizija marru fil-post fejn seħħ il-qtil fil-Ħamrun omm il-vittma bdiet tajjat u nstemet tajt qatluli, innemes. Spjega wkoll li l-pulizija saru jafu bis-suspettati wara li xi ħadd mill-familja Grech ċempel għall-ambulanza għaliex Kurt Grech kien qala xi daqqiet ta' sikkina f'sidru. Il-prosekuzzjoni waqt dan il-ġuri qed titmexxa mill-avukati Kevin Valletta u Kayleigh Bonnet mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali. Għall-akkużati qed jidhru l-avukati Roberto Montalto, Edward Gatt u Kathleen Grima, filwaqt li l-avukati Ismail Bsajla u Rachel Tuwa qed jidhru għall-familja tal-vittma.